friends, nare ang tina Debbarma thwiliya. Miawa angkai thututi wan chugi thumata. Mo suna Laxmi soi no motai hingkang kyang to bono sai ri jaga no pathar di hinai. Tini khai thikai to ses hinai ani busai boku buni buri nai kai jak sinai hini wan chugi tongman. Thwiliya hare ko thang si ko. Nu kada RIP na tongma si RIP sing liya hangke. Ta ba kasi ni thibra sa borok tam khanya klai sa saiman bai. Je suna Laxmi no man ui tongna ro ya karpai bai jibono. Te tamane bai sidi nari kaisa tia. Kaisa ang sama se neng soi soi mata hingkang ke. Ano tini hor ni bisingon mata bothar pai di hine saman tang thnya mu chungu hine. Thwiliya hare kahama si aram khai muktri purang ge tabu sara tabai tong bajai pai kha. Inge boda suna Laxmi mutai. Sino ang khai chi bo sung dai pung matai apara patang za ro mai pal bza tang za ge bai siam thike matai hinung tong bai la na thapra ro kobor jungma sikal jungma Shanti Laxmi sikal tina Debbarma thwiliya kathang tongkhu tabuk social media o viral tongmani kaisa mangpili Lakhi Devini avatar Mata Shanti Laxmi Devi hinai social media o viral tongmani o mata no bo samani je bono horsani bisingo bothare khibdi hinai kintu bothare khibdi hinai samapano Mata Shanti Laxmi Devi bono bothare maliya amni bagai tina Debbarma ta social media o phai sapake je Laxmi Devi ba Shanti Laxmi Devi bono bothare maliya bono ke bo tamani basidi henei nugu makhana no mangpli video ni ni busu power tong nai gina tini jodi na ang horo thika hangke no tami sanai ani nok nu khuni borok ni khi sutei suoi ni yak nu sui tong bai tong ang jodi tini horo thikai jodi thiyang kai nang hai sikal buri no ke bisas ta thang bai tung jo nong sabayo tini horo ang jodi thike bono mani bai